Haleluya, mnaweza mkaketi. Haleluya. Yohana igice ca mbere murongo kuva murongo w'icenda haravuga ngo, Yohana sura ya kwanza tangia mstari wa 9. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Yari mw'isi kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu vyiwe ariko abiwe ntibamwakiriye. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Abisi ntibamwakiriye ariko twebwe turamwakira. Watu wa dunia hakumpokea lakini sisi tumempokea. Ndashima Imana kuri no musi. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo witirirwa ivuka rya Yesu, inayetukumbusha kuzaliwa kwa Yesu. Nubwo atari uwo musi yavutseko, hata kama sio leo amezaliwa, ijambo riratubwiye ngo yari mw'isi. Neno linatuambia alikuwa duniani kandi isi yaremwe nawe, na dunia imejengwa naye, ariko isi ntiyamumenya. Lakini dunia haikumjua. Yaje mu vyiwe, alikuya mu byake, ariko abiwe ntibamwakiriye. Lakini watu wake hawakumpokea. Haleluya. Haleluya. Hole duniani. Wihangane wasiwe. Hole duniani. Wihangane wasiwe. Kubona umukizaza ariko ntumumenye. Mwokozi amekuja lakini hakumjua. Tukihuganira kuri iri jambo, tunaenda kuzungumza kuhusu neno hili, ngo yaje mu vyiwe, eti amekuja mu byake, ariko abiwe ntibamwakiriye. Lakini watu wake hawakumpokea. Manishima. Haleluya. Nibaza ko naho ntokurirwa ndarivuga ko byinshi. Umuntu wese arashobora kumva intumbero y'icigwa cuno musi, intumbero y'amajambo y'uno musi. Sitasema mengi, lakini kila mtu ataelewa lengo la mafundisho ya leo. Haleluya. Abiwe ntibamwakiriye, watu wake wakumpokea. Manishima. Imana kuvire misi, Mungu tangia aumbe ulimwengu yayishize mu muntu ngo ayikorere. Alitia mtu eti aitumikie. Kumugoroba ngo kukayaga kanikera, jioni Imana ngo yamiza kuraba umuntu. Mungu alikuwa anatembelea mtu. Hariho ubusabane hagati y'Imana na muntu. Palikuwa wasiliano kati ya Mungu na hariho ibiganiro hagati y'Imana n'umuntu. Palikuwa mazungumzo kati ya mtu na Mungu. Bisigura ngo isi n'ijuru vyari kumwe. Binamaanisha kwamba mbingu na ulimwengu bilikuwa pamoja. Ariko ndavuga nti Imana yaremye isi. Niko nasema kwamba Mungu ameumba dunia, aishiramwe ibiterwa vyose, akatia matunda yote, maze ngo atunganyije itongo rya Edeni, nakaandaa mlima wa Edeni, ikibanza ciza. Ilikuwa ni nafasi nzuri, ico yashaka gushiramo umwana w'umuntu, chenye alikuwa anataka kutia mwanadamu, kuko yagishizemwo vyose. Juu alitia kila kitu. Haleluya. Haleluya. Kuko umuntu ari muri Edeni nta na kimwe ababuze. Mtu akikuwa ndani ya Edeni hakosi kitu. Ikintu gusa hasigaye yakeneye, kitu chenye alikuwa anahitaji, twari uko kugenderanira kw'Imana nawe. Ilikuwa hiyo wasiliano kati yake na Mungu. Imana ihabwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Imana kuko yari inezerera uwo muntu. Mungu alikuwa anamfurahia mtu huyo. Imana kuko yashaka uwo mutima w'uwo muntu. Juu mtu alikuwa anataka moyo wa huyo mtu. Kumugoroba imisi yose, kila jioni yamiza kumuraba, alikuwa anakuya kumuona, bakaganira, banawasiliana, akamubaza ngene yiriwe, anamuuliza umeshindaje, bimeze, anamuuliza vitu vinaikalaje. Kumugoroba gusa, sio kusema alikuwa anakuja jioni peke yake, Imana yabiri kumwe n'umuntu, lakini siku yote Mungu alikuwa pamoja na mtu. Mungu asifiwe. Bisigura ngo, binamaanisha isi n'ijuru, mbingu na dunia, hariho ubucuti, palikuwa wasiliano. Imana ihabwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Hariho ubucuti, palikuwa wasiliano, hariho ibiganiro, palikuwa mazungumzo, palikuwa kutembeleana. Haleluya. Haleluya. Manishime. Mungu asifiwe. Hanyuma birageraho umunsi umwe, panafika wakati inzoka iritanga,
nyoka ikakuja. izo bwa mbere igenderera wa muntu, inakuja wa kwanza na inatembelea mtu ule, imubwira ibinyuranye n'ivy'Imana aho rimubwira, ikamwambia vitu vyenye biko kinyume na Mungu. Mwana w'umuntu akora icaha, na mtu akafanya dhambi. Imana irankicaha. Mungu anachukia dhambi. Imana irankicaha. Mungu anachukia dhambi. Aguye mu caha, wakati alidondoka ndani ya dhambi, kiganiro ca kila mugoroba, ile wasiliano ya kila jioni, kwa kugenderanira kw'isi n'ijuru imisi yose, kule kutembeleana kwa mbingu na dunia kila siku, urutsinga ruracika. Waya ikakatika. Urutsinga ruracika. Waya ikakatika. Connection ikakatika. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko nagira ndakubwire, lakini nataka nikwambie, nibaza ko urutsinga rucikira ku ruhande rw'umuntu. Nadhani kwamba waya imekatikia upande wa mtu. Nibaza ko urutsinga rucikira ku ruhande rw'umuntu. Nadhani waya inakatikia upande wa mtu. Ariko ku ruhande rw'Imana ruguma ruhari. Lakini upande wa Mungu inabakia. Kuko Imana iguma ikunda umuntu uko ari kose. Mungu anabakia anapenda mtu alivyo. Ari umunyabyaha iramukunda. Kama ni mwenye dhambi inampenda. Kama ni mwenye haki inampenda. Haleluya. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Mungu asifiwe. Ico gituma ijambo litubwira ngo kubwo urukundo Imana yakunze abari mw'isi. Ndio maana neno linatuambia kwamba atanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze adukize. Haleluya. Haleluya. Yadukiza uko twari mu vyaha. Alituokoa kwamba juu tulikuwa ndani ya dhambi. Connection imaze gucika, network imekatika. Mungu akwacha mtu. Imana iguma ishaka kurondera ngene izogumana n'uwo muntu. Mtu alibakia anatafuta gisa atabakia na mtu huyo. Urungano rwose rwagiye rukurikira. Kila generation ilikuwa inatambuka. Haba hariho umuntu umwe. Palikuwa mtu mmoja. Imana yamicisha ko mtu alikuwa anapitia ishaka ku muntu. Yenye anataka kupatia mtu. Palikuwa antene. Hariho antene. Palikuwa antene. Imana irikicisha ko ivyishaka kubwira umuntu. Mungu alikuwa anapitisha vitu anataka kuambia mtu. Imana ihabwe icubahiro. Mungu asifiwe. Mwibuke ba Noa. Mukumbuke kila Noa. Mwibuke ba Abrahamu. Ba Abraham. Mwibuke ba Mose. Kina Mose. Mwibuke mu gihe c'abacamanza. Mukumbuke ile wakati ya wa mahakamani. Haleluya. Haleluya. Igihe c'abacamanza, wakati ya mahakamani, kuko hari igihe higeze kubaho kwibagira Imana. Palikuwa wakati watu wamesahau Mungu. Inyuma ya Yosuwa. Baada ya Yosuwa amaze gupfa, Yosuwa wakati alifariki, Biblia inatubwira ngo, Biblia inatuambia urunganwe rwiwe rwose, generation yake yote, ababonye ibitangaza byo mu bugaragwa, benye baliona miujiza ya jangwani, benye balitoka Egiputa, bari bazi Imana, balikuwa banajua Mungu. Kandi Yosuwa yari yarabarahije. Imana ishimwe. Amen. Amen. Nabo bararahira bati vy'ukuri barirapa kwamba batamfuata Mungu. Haleluya. Amen. Amen. Kuko Yosuwa Joshua alikuwa alibaambia eti muhitemwo mutagoe, kubera ariko arabona engene intege nke ziriko zirabinjirana. Juu alikuwa anaona gisi ariko harabaho kureka Imana, gisi biko wanaacha Mungu, ariko harabaho kwibagira Imana, biko kusahau Mungu. Yosuwa arabahamagara, Joshua akawaita ati, akawaambia eti mwibuke dufise hari Imana zibiri. Mukumbuke tuko na miungu miwili. Basenga, kuna Mungu wa wazee wa vizazi zetu, hari Imana basenga hakurya ya gwa ruzi runini, na kuna Mungu walikuwa wanaomba, ariko hariho n'Imana twe dusenga. Kuna Mungu walikuwa wanaomba nyuma ya ule mto mkubwa, lakini na sisi tuna Mungu tunaomba. Imana dusenga, Mungu tunaomba, ya yindi yadukura muri Egiputa, ni ile imetutoa Misri ikatwinjiza muri iki gihugu, ikatuingiza nchi hii. Lero no musi, leo hawefata ku nguvu, siwezi nikashika mtu kwa nguvu, ariko lakini jewe mimi n'inzu yanje na nyumba yangu zokorera Uwiteka Imana yangu, tutamtumikia Mungu. Haleluya. Haleluya. Aje kubabwira ati muhitemwo. Alikuwa anawaambia kwamba wachague. Nabo baravuga bati, nao wakasema, natwebwe na sisi tuzosenga Imana yawe, tutaomba Mungu wako, kuko twarayibonye, juu tumeiona, kuko twarayikorakoye, tumeigusa, twarabonye ibitangaza, tumeona miujiza, twarabonye ivyo yadukoreye, tumeona yenye ametutendea. Miaka 40 mu bugaragwa, alitulinda miaka 40 jangwani, ikiyaga gitukura, alituvukisha, tujabukije Yorodani, alituvukisha Yorodani, gihugu c'isezerano. Leo tuko ndani ya nchi ya ahadi.
tuzosenga, hiyo ndio Mungu kandi iyo niyo tutaomba, mana tuzokorera. na ndio maana Rero tutatumikia. inyuma y'ugo runganwe gose, Baada ya generation hiyo haza bavukiye mu gihugu c'Ikanani, pakakuja watu wamezaliwa kati ya nchi ya Kanaani. Yabakuye muri Egiputa, Wale wote walikuwa wanajua Mungu amewaambia wakakufa wakamalizika, pakabakia generation yenye haikujua Mungu amewatoa Misri. Muri ico gihe abantu baradendebukirwa gose, watu wakakatika nguvu, batangura gusenga imana z'Inyakanani, wakaanza kuomba miungu ingine. Haleluya, haleluya. Batangura gusenga imana z'Ikanani, bakaanza kuomba miungu ya Kanaani. Haleluya. Ni muri ico gihe rero ni wakati huyo yakurutsa mu bacamanza, Mungu akasimamisha mahakamani arongora ubwoko bwa Israeli, mwenye atakuwa anaongoza nchi ya Israeli. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Kandi kenshi abacamanza yahagurutsa yabagira n'abavugishwa, na wahakama alikuwa anasimamisha kugira hasubire habeho ya connection y'ijuru n'isi, ili pakuwe connection ile ya mbingu na dunia, Imana isubire ivugane n'umwana w'umuntu, ili Mungu aongee kuongea na mtu, amwambie kinacho anahitaji kwake, imwambie kinacho anahitaji kwake. Imana ntiheba umuntu, Mungu hawezi akamwacha mtu, Mungu haachi mtu. Ahabwe icubahiro, Imana yacu ihabwe icubahiro, Mungu wetu apewe sifa cyose kuko itaduheba kila wakati. Hawezi kutuacha. Imana ihabwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Abacamanza igihe c'abacamanza rero, wakati ya wahakamani umuntu avugishwa, palikuwa mtu alikuwa anatabiri, umuntu avugana n'Imana, palikuwa mtu anaongea na Mungu, avugira Imana mu bantu, palikuwa mtu anasimamia Mungu ndani ya watu, avugira abantu ku Mana, palikuwa mtu anaongea ajili ya watu kwa Mungu. Iyo niyo connection y'Imana n'umuntu. Hiyo ndio palikuwa connection ya Mungu, kugira ngo ushobore kumubwira icyo ushaka, ili uweze kumwambia chenye unataka, na akubwira icyo agushakako, naye akwambie kinacho anataka. Amen. Haleluya. Sifa kwake Mungu. Imani ishimwe. Imani ishimwe. Mungu asifiwe. Igihe c'abacamanza kirarangira, wakati ya wahakamani ikapita, hatuca twinjira mu gihe c'abaherezi, tuka ingia kati ya wapriest wa kuhani. Haleluya. Hanyuma igihe c'abaherezi, kati ya wakuhani, Imana yaraheza ikavugana n'abantu, na Mungu alikuwa anaongea na watu kupitia hao. Imana ihabwe icubahiro. Mungu asifiwe. Ariko haragera mu gihe ca Heli, pakafika wakati ya Heli, muherezi mukuru yitwa Heli, na alikuwa mkumani mkubwa. Haleluya. Haleluya. Hanyuma ijambo ry'Imana riratubwira ko igihe ca Heli, igihe c'umuherezi Heli, neno la Mungu linatuambia wakati ya mkuhani Heli, ijambo ry'Imana ryigeze kuba atari hari. Neno la Mungu halikuwepo. Ijambo ry'Imana ngo ryari imboneka rimwe. Neno la Mungu lilikuwa linakuja kabisa limoya limoya. Bivuye kuki? Bilikuwa binatokea kunini? Bivuye kunyifato abana biwe bariko baragira mu nzu y'Imana. Ilikuwa ni juu ya tabia watoto wake walikuwa wanafanya ndani ya hekaluni ya Mungu. Mu gihe c'ubuherezi, zambi walikuwa wanafanya hiyo wakati ya kuhani. Imana itangura kwigirwayo, Mungu akasogea nyuma. Ngo ijambo ry'Imana ryari imbonekare, na neno la Mungu lilikuwa linakuja liragabanuka gose, likapunguka sana. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Urutsinga ruracitse kandi waya ikakatika tena, parazite zirinjiye, parazite zikaingia. Umuntu yahamagara Imana akavuga ati uwo muntu ari mu kirere cakure. Mtu alikuwa anaita Mungu bakamwambia iko ndani, iko mbali sana. Haleluya. Haleluya. Yaje mwese, alikuja duniani, ariko abiwe ntibamwakiriye, lakini watu wake hawakumpokea. Ari kwibutsa. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Ivyo bihe by'abaherezi birabaho kugezaho haje kuza umuherezi canke umuwavugishwa n'Imana Samweli, niho Imana yasubiye kuvugana n'abantu nkuko yashaka. Kati ya wakuhani ikapita pakafika wakati ya Samueli, mkuhani mkubwa akakuja kuongea na Mungu gisa alikuwa anapenda. Ico ituma nabwiye ngo Imana ntihebe umwana w'umuntu. Ndio maana nawaambia kwamba Mungu hawezi kaacha mtu wa mwanadamu. Imana yamiri hafi. Kwa safari hiyo yote Mungu alikuwa anabakia karibuni. Tutafisi Imana ntaco twaba turi. Juu kama tuna Mungu hatuna kitu.
tudafise imana ntaco twoshobora. Tuko bure kama hatuna Mungu. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Abo bavugishwa n'Imana bararongora ubwoko bwa Isirayeli. Wanabii wa Mungu wakaongeza. Haje abami barinjira no batangura gukora. Ariko hamwe n'umwami haba hariho umuherezi, haba hariho n'umuvugishwa n'Imana. Wakati hiyo yote kakakuya wanabii wakapita pakaingia wafalme, na hiyo wakati hiyo palikuwa mfalme, palikuwa mkuhani, palikuwa na mnabii. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Haleluya. Hanagerera igihe abavugishwa n'Imana, pakafika wakati wanabii, abavugishwa n'Imana, wanabii, naho nyene Imana irahagarika. Na Mungu na wakati huyo Mungu akasimamisha. Umuvugishwa n'Imana wa nyuma yabaye Malaki. Nabii wa mwisho alikuwa Malaki. Haleluya. Haleluya. Igihe cha Malaki Imana iravugana n'umuntu, n'umwana w'umuntu, nkuko n'abandi bavugishwa bajya bato bose n'abajya bakuru, Imana yagiye ivugana n'umuntu. Wakati wa Malaki Mungu alikuwa anaongea na mtu. Gisa alikuwa anafanya wakati ya nabii wadogo na wanabii wakubwa. Amen. Amen. Rero aho turiko turagenda, penye tuko tunaelekea, uhereye igihe cha Malaki ugashikana ku gihe c'isezerano rishasha canke igihe ca Jean Baptiste, tangia wakati ya Malaki mpaka tufike kwa agano lipya wakati ya Jean Baptiste, abaseranguzi canke abigisha ba Bibiliya baravuga ko haciye imyaka hafi 500, 450, hafi 500. Wafafanuzi wanasema kwamba palipita miaka 40 na 450 wala 500. Muri ico gihe Imana yari icecetse. Wakati huyo yote Mungu alikuwa kimya. Hasubiye kubaho coupure, pakakuwa tena kukatika, hasubiye gucika, pakakatika. Imana yihoreye. Mungu alikuwa kimya. Mwibuke yuko dusubiye inyuma gato, mukumbuke kwamba tukirudi nyuma kidogo, kenshi cyane umwana w'umuntu yagiye ashavuza Imana. Mara mingi sana mwanadamu alikuwa anamsirikisha Mungu, na cyane mu kwinjira mu bigirwamana no gusenga imana z'inyamahanga. Sana kuomba miungu, ariko kandi gasubire kamuvyura, lakini Mungu akamusimamisha tena. Lakini wakati huyo Imana irahora amyaka 500, Mungu akajinyamazia miaka 500, atajwi ry'Imana umwana abantu bumvise. Hakukuwa sauti la Mungu, watu wakawa wanasikia. Atamuvugishwa n'Imana ahagurutse kuvuga. Hakuna nabii alisimamishwa aongee. Mwibaza ko haciye habiki? Mulizani palikuwa nini? Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ni mu Migani 29:18. Haleluya. Reka tuhasome. Imigani 29:18 haravuga ngo 29, iyo hatari uguhishurirwa abantu bigira uko bagomba, ariko witondera ibyagezwe aba ahiriwe. Mu Gifaransa bavuga ngo le peuple est sans frein. Le peuple, watu hawana fire. Hawana fire. Iyo ataguhishurirwa, kama hakuna maono, hakuna fire. Mafiri hari. Hafiri hari. Iyo ataguhishurirwa. Iyumvira imyaka rero 500 ataguhishurirwa, amafire yose yari yaracitse. Jiwaze miaka 500 watu hakuna maono, fire zilikuwa zimepotea. Sinzi abatwara imiduga ngira barabizi. Sijui watu wanatembeza magari wanajua. Fire imaze gucika na bageze ku ahantu hamanuka. Kama fire inakatika na unafika patu pana ibica biba. Ikiba gisigaye nukurondera umusozi wisukako. Chenye kinabakia ni kwenda kusegamia mlima. Imodoka za automatiki. Watu wanatembeza gari hizi za automatiki. Imodoka iri kiragenda neza. Unabakia unajiwaza kwamba gari kinatembea vizuri. Wagiriraje gukora fire. Ukienda kugusa fire, ugasanga na amazi. Unakuta ni mai.
ntiraba nguri muri ambuteyage, haiangalie kwamba uko ndani ya ntiraba nguri ambuteyage, ahantu hameze nabi, haiangalie kwamba uko fasi mbaya. ifire yagiye kera File imeenda kitambo, kandi nta yindi negociation. hakuna na negotiation. Imana ihabwe icubahiro. Mungu asifiwe. Imyaka 500 Miaka 500 atabuhanuzi, hakuna nabii. umuntu wese yigira uko ashaka, Kila mtu anatembea Umuntu jinsi wese akora ibyo anavyosikia. ashaka. Mtu anafanya Imana kinacho irabibona. anataka. Mungu anaona Imana iriko irabibona, na Mungu anaona, iravyihanganira. Rero inajikaza. ni muri iki gihe nyene Ni c'imyaka wakati huyu Umwami Yesu yavutse, Yesu amezaliwa. avukira mu gihugu kitagira ifire. Akazaliwa ndani ya nchi yenye haina fire. Imana ihabwe icubahiro. Mungu asifiwe. Vyari vyoroshe Ilikuwa rahisi yuko abo bantu watu hao haciye urunganwe rungahe penye palipita ma generations na batumva Imana generations, nyamana, hawasikii Mungu, batumva yuko umwami Yesu ageze kuza. basisikii Bwana Yesu amezaliwa. Haleluya. Haleluya. Ariko ico gihe Lakini wakati huyo Yesu nico gihe yavukiye, njo Yesu amezaliwa, none hagaruke gushiraho ya connection, akarudi kurudisha network, asubire gushiraho ya bwa busabane. arudi kurudisha wasiliano. Ariko ngira ndakubwire ngo Lakini nataka nikwambie, nubeje mu gihe abantu bari mu vyabo, hata kama alikuja wakati watu walikuwa wanafanya kinacho bari bazi wanataka, ko umunsi umwe Mesiya azoza, walikuwa wanajua kwamba siku moja Mesaya Kristo atakuja, azovuka. Kristo atazaliwa. ariko kubera bari mu bindi vyinshi, mu yandi ma occupation menshi, Lakini juu walikuwa ndani ya vitu vingi, bibasamaza bilikuwa wanatuma wanafanya kinacho wanataka. Haleluya. Ico gihe Wakati huyo ntibashoboye kubimenya ko ashitse, hawakujua kwamba amefika, nico gituma batamwakiriye. ndio maana hawakumpokea. Amen. Amen. Ariko ngira ndakubwire ngo Lakini nataka nikwambie, Yesu nubwo yaje umengo siho bari, hata kama Yesu amekuja vinaonekana kwamba hawako, ntiyaje giturumbuka, hakukuja kigafra, yari yaravuzwe, alikuwa amesemwa, alikuwa amesemwa imyaka myinshi mbere, miaka kitambo mbele. kandi muri ico gihe igitabo c'Imana bita Tora c'Abanyisirayeli, Kitabu wanaita Tora cha Waisraeli bari bagifise. walikuwa nacho. Kitabo Ndani ya kitabu hicho Yesu yari yanditswemo, Yesu alikuwa ameandika yeye. Imana ishime. Mungu Mwibuke asifiwe. umuvugishwa w'Imana Yesaya, Mkumbuke nabii wa Mungu Yesaya, yaramuvuze cyane, alimwongea sana. Imana ishime. Mungu asifiwe. Mwibuke mu guharura 24, Mkumbuke katika kitabu cha Esau 24, wavugishwa n'Imana Balamu, nabii Balamu, nubwo yari igiturire cyo gukora ibyo bitajanye n'ivy'Imana, hata kama amekula rushwa ya kusema vyenye habiko vya Mungu. ngirira umuntu mwicaranye, Uniambilie mwenye iko karibu yako, uti giturire si cuno munsi. eti rushwa sio ya leo, Igiturire si cuno munsi. rushwa si ya leo. Cyatanguye igihe ca Balamu. Kimeanza wakati ya Balamu. Baraki yamuhaye igiturire, Balaki amempatia rushwa waje kumuvumira ubwoko bw'Imana, aende kurani watu wa Mungu. Imana ihabwe icubahiro. Reka tuyasome 22, 24 guharura. Tusome 24 kitabu cha Hesabu. Reka duhere kuri 15. Tuanze mstari wa 15. Chao kuzana kumva yuko Yesu ataje giturumbuka. Nataka nikujushe kwamba Yesu hakukuja kigafra. Nuko atangura kuvugishwa, atuku niko Balamu mwene Beyori avuga, niko umuntu yarahumirije amaso avuga, niko uwumva amajambo y'Imana avuga, uwumva amajambo y'Imana agatakwa akamenya ubwenge bw'Imana byose, akerekwa ishobora byose nko mu nzozi, akikubita hasi uko ahumuye amaso. 17 tujane, haravuga ngo ati ndamubona ariko si ubunyene,
ndamwitegereza ariko ntari hafi. Icumu ry'ubugabe rizosokoroka muri Isirayeli, rizotobekeranya abamowabu. Imana ihabwe icyubahiro. Abamowabu nibo Baramu yariko aravugira, yari yashatse kuvugira, niwe yari yariye ruswa. Imana ishimwe. Au wa Moabu njo Balamu alikuwa anataka kusemea. Haleluya. Njo alikula rushwa yao. Ariko Imana yahindukije ururimi iravuga ngo icumu ry'ubugabe rizosokoroka muri Isirayeli, ritobekeranye abamowabu mu mvura idahita, rimene umutwe abasheti bose. Edomu bazohagira inyugwa, bagire inyugwa Iseyire, ahahora ahari umwasi wabo. Abisirayeli bazokora iby'ubuhizi, muri Yakobo hazova uganza, azogeseza amasigarira yo mu gisagara. Amen. Kuri 17 nababwiye ngo Baramu yaravuze ngo ndamubona ariko si ubunyene. Sura ya 17 Baramu alisema kwamba niko namuona lakini si sasa. Yariko amubona mu myaka yindi y'imbere, alikuwa anamuona miaka mbele, ariko yamubonye, lakini amemwona, yabonye ko azoza, aliona kwamba atakuja. Inyenyeri yiwe yayibonye hagati ya Bisirayeli, nyota yake ameiona katikati ya Israeli. Yarabibona akabona yuko byukuri hariho umuntu adasanzwe hagati y'ubwoko bwa Israeli. Alikuwa anaviona na anaona kwamba kuna mtu haiko wa kawaida anasimama ndani ya Israeli. Ariko ndamubona. Alikuwa anasema kwamba nilikuwa nimefungwa macho lakini namuona. Ariko ndamubona. Iko mbali lakini mimi namuona. Ariko araza. Ika nakuja. Ariko hazoshika. Kuna wakati atafika. Haleluya. Haleluya. Iki gihe Baramu ariko aravuga gutya. Wakati huyu Baramu alikuwa anasema, icandiko charimwo muri ca gitabo Abisirayeli bama bariko barasoma. Maandiko haya alikuwa ndani ya kile kitabu cha Israeli kwa nasoma. Mose ibi byose vyarimo. Katika Torati la Mose ibi vyote vilikuwa ndani. Bari babizi nka kumwe tuvuga mwaramutse Maria. Balikuwa banabijua gisi tunasema tunamkusalimia Bi Maria. Change dawe wa twese. Ariko lakini baragisoma, balikuwa nakisoma, bari bafise ijambo, balikuwa na neno. Nyumvirize neza bene data, nisikilize vizuri, n'abasinziriye mu bavyura, na wenyewe wanasinzia mwalamushe. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Imana habwe icubahiro. Bari bafise ijambo, balikuwa na neno, bitwa ko bagendera mu ijambo, balikuwa wanaonekana kwamba wanatembea ndani ya neno, ariko ijambo ritarimwo jambo, lakini neno haikukuwa ndani neno, zari nyuguti, ilikuwa tu maandiko. Mnanisikiliza? Mnanyumva? Nganyumvise? Mnanisikia? Ijambo ritagira jambo ni neno hakukuwa ndani neno. Ijambo ritagira Imana ni neno haikukuwa ndani Mungu. Ijambo ritarimo muhemu yera wo kurihishura. Na hiyo neno ilikuwa haina Roho Mtakatifu wa kufafanua. Kuko barimwo. Kama neno alikuwa ndani. Iyo jambo ari mu ijambo. Kama neno iko ndani ya neno, ugira kumuhishurirwa, unafafanuliwa, ukamumenya, unamjua, ukamenya ivyiwe, unajua vyake. Ntivyari gushoboka yuko aza ngo igihugu gisinziriye. Haiwezekani, haingewezekana akuje na inchi imesinzia. Abure n'umwakira, akose mtu wa kumpokea, abure n'umuhindaro, akose mtu wa kumpatia hifadhi. Haleluya. 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 Turi kumwe bene data, tuko pamoja, muriko muranyumva, muko mnanisikiliza. Esico mukanyumva. Naenda kubwiye ngo nilikuwa niko nakwambia hivi, Abanyisirayeli, wana wa Israeli, ubwoko bw'Abayuda, buri mu kabila ya Wayuda, buri mu idini ry'Abayuda, balikuwa ndani ya dini ya Abayuda, bama mu vyagezwe, balikuwa ndani ya Torati igihe cyose, kila wakati bakigishanya, balikuwa wanafundishana, balikuwa wanafafanuliana, gisi tunaifanya leo, gisi tunaibakia ndani ya leo. Ariko bari mu ijambo ritagira jambo, lakini walikuwa ndani ya neno haina neno. Arico catumye batamenya ko umwana w'umuntu yavuze, ndio maana hawakujua kwamba mwana wa Mungu alizaliwa. Manishime. Mugasifiwe. Ariko Imana ko ari nyabuntu, lakini Mungu ni wa rehema.
ibihishurira abandi abanyamahanga bakure. Ikaenda ikafafanulia watu wa mbali sana. Ya nyenyeri Balamu yavuga, ile nyota Balamu amesema isubira kubonekera bamwe bitango na bamajusi canke abamagisia sinzi. Ikafafanukiwa wale watu wanasema ni wamagisia. Abanyabwenge b'ivyenyenyeri. Wale wenye akili ya nyota. Babanyabwenge bazi gusorangura ivyo hejuru. Wale wenye akili wenye walikuwa wanafafanua ya juu. Benye akuwa wanatumikisha Mungu. Bakoresha mangetengete y'ubwo bumaji nyene. Balikuwa wanafanya uchawi. Ariko barabona inyenyeri. Lakini wakaona nyota. Barabona inyenyeri. Wakaona nyota. Idasa n'izindi nyenyeri. Yenye haifanani na zingine nyota. Kuja hanze mwijoro. Hewani wakaona nyota. Barabona inyenyeri idasa n'izindi. Wakaona nyota yenye haifanani na zingine. Wakasema hii ni nyota y'umwami. Ya mfalme. Kandi uyu mwami na mfalme huyu hasa n'abandi bami hafanani na wengine wafalme. Tuhaguruka tukaja kumuhimbaza. Tunapaswa twende kumwabudu. Bikwiye ko tuhaguruka tukaja kumushikanira. Tunastahili tusimame twende kumupatia sadaka. Kuko umwami arashikanirwa. Mfalme anapewa sadaka. Mana habwe icubahiro. Haleluya. Bahagurukiye bari baraza. Wakasimama penye balikuwa wakakuja. Walikuwa wanaongozwa na ile nyota. Wabirongoreye. Ule mfalme ndio alikuwa anaongoza. Kugira ngo kumbure cha gihugu gisinziriye. Ili ile nchi ilikuwa inasinzia. Ishobore kugira abayikangura. Ikuwe na watu wanailamusha. Baronka abantu babakangura. Wapate watu wa kualamusha. Barababwira bati. Wakawambia eti. Bashitsi Yerusalemu. Bakifika ndani ya Yerusalemu. Walikuwa pamoja na ile nyota. Haleluya. Haleluya. Bati twabonye inyenyeri. Wakawambia eti tumeona nyota. Inyenyeri dasanzwe. Tuliona nyota yenye haiko ya kawaida. Inyenyeri atari y'umwana wa Herodi. Nyota yenye haiko ya mtoto wa Herodi. Samuragwa w'umwana w'umuntu. Haiko ya Eritie wa mutwere kuwo mwami yavutse. Mutuonyeshe mfalme amezaliwa. Mfalme wa Wayuda. Haleluya. Haleluya. Umwami w'Abayuda. Mfalme wa Bayuda. Urabasaya. Haleluya. 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 Ngo Herode avyumvise. Herode akasikia. Akasikia oga. Ati ziranyazwe. Akasikia oga. Ubwami buragiye. Ufalme unaenda. Umwami wundi ninde. Huyo mfalme mwingine ni nani? Bagore banje nta wavyaye. Kwa wake wangu hakuna mwenye amezaa. Nta n'ufise inda. Hakuna hata mjamzito. Kandi abo bantu ntibabesha. Na hawa hawadanganye. None uwo muntu ari hehe? Huyo mtu iko wapi? Acha yirukanga kuri babaherezi. Akakimbia kwa wakuhani wale. Haleluya. Yinjira muri bo, akaingia ndani yao, arababaza, akawauliza, ati kumbure, akasema labda bafise amabanga, hawa wana siri y'ivy'Imana ya Mungu, y'ivy'ijuru ya mbingu, bo bategerezwa kumenya ba mbere, hawa ndio wanapaswa kujua wa kwanza yenye inatendeka. Imana ihezagire Herode. Mungu amubariki Herodi. Yavuze ngo mbega umwami azovukira he? Alibauliza eti Mungu mfalme atazaliwa wapi? Hakubauliza. Okay. Hakubauliza. Ntiyababajije kwenye mfalme atazaliye kiwa. Ngo umwami azovukira hehe? Lakini alibauliza. Ariko yababajije kwenye Mesia atazalikiwa. Ngo Mesia azovukira hehe? Ninde yabwiye Herodi yuko azovuka Mesia? Ni nani amemwambia Herodi kwamba Mesaya amezaliwa? Beko abanyabwenge bamubajije ngo umwami w'Abayuda. Je, mbona wenye hakili wamemuuliza mfalme wa Bayuda? Na alikuwa ninde yamuhishuriye? Ni nani amfafanuliwa? Ari Mesia. Kama mfalme huyo ni Mesaya. Abaherezi. Akauliza wakuhani hao. Mesia azovukira he? Mesaya atazaliwa wapi? Kristo azovukira he? Kristo atazaliwa wapi? Abantu bazi vyagezwe. Watu wale wanajua Torati. Jambo ry'Imana. Wale wenye wiko na neno la Mungu. Wale watu wanabisoma kila siku. Mukumujibu ntibadidinganije. Habakuwa na mashaka. Sinzi umwanya bafashe kugira bironde. Sijui muda balichukua ili ariko barabitora mu bavugishwa n'Imana Mika. Sijui muda balichukua ili babitafute bakaiona kati ya nabii Mika. Azovukira i Bethlehem. Bakamwambia eti atazaliwa Bethlehem. Azovukira i Bethlehem. Atazaliwa Bethlehem. Haleluya. Haleluya. Barabizi. Balikuwa wanajua. Barabizi. Banajua. Mugabo bayobewe igihe.
lakini wamekosa wakati. kandi Yesu yavutse nk'abandi bana bose. Yesu amezaliwa kama kila mtoto. Uretse ko yaciye bugufi akavukira mu kiraro c'inka. Alikuja ananyenyekea, anazaliwa kati kwenye wanachungia ng'ombe. Berso yiwe ya mbere ikaba icinka ziriramwo ubwato. Berso yake ya kwanza ikakuwa ni bato. Nta mpuzu y'uruyoya yarose nk'uko marayika yabivuze. Hakuna nguo ya mtoto amezaliwa, Yesu malaika amesema. Bafashe umutamana wa Maria barawuzinga. Labda wamechukua kipande ya nguo ya Maria bakamufunga. Bafati koti ya Yosefu barayimuzinga zingira. Bakachukua koti ya Yosefu bakamfunga. Bamushira mu gato bw'inka. Bakamutia ndani ya bato. Gato bw'inka hari ivyatsi 15. Ndani ya hiyo panakuwa majani yenye anaumiza. Nta matera iriyo. Hakuna matera. Imana ihabwe icubahiro. Uyo mwami yemeye kuza ku isi. Agasiga icubahiro ciwe n'ubwiza bwiwe. Akambara wa mubiri, wa wundi ubabara, wa wundi ugwara, wa wundi upfa. Uyo mfalme amekubali, anakuja ndani ya dunia hii penye akavaa mwili huyu mwenye unagonjwa, unaumia, unafariki. Uwo niwe dusenga uno munsi. Uyo ndio tunaomba leo. Uwo niwe twizera uno munsi. Uyo ndio tunaamini leo. Haleluya. Haleluya. Yaremeye araza. Alikubali akakuja. Yesu yaraje aciye bugufi. Yesu amekuja ananyenyekea. Imana ihabwe icubahiro. Mugasifiwe. Iyo atemera kuza, kama angekataa kukuja, no musi tuba turi nk'abandi bose. Leo tungekuwa kama kila mtu. Canke tuba twarapfuye. Wala tungekuwa tumefariki kitambo. Ariko turiho kubwiwe. Lakini hivi tupo ajili yake. Amen. Amen. Ngo yaje mwisi yaje mu vyiwe abiwe ntibamumwakira, ntibamumenya. Alikuja ndani ya vyake lakini watu wake hawakumjua. Umuntu utazi ntumwakira. Mwenye mtu haujui hatampokea. Uko wakira uzi. Gisi utapokea mtu unajua. Umuntu yaje ari kuri programme yawe canke kuri rendezvous yawe. Mtu amekuja kulingana na programu yako wala rendezvous. Igihe Yesu avuka, wakati Yesu amezaliwa, mwibuke ko byavuye mu kwandikwa ngo umwami w'abami yari yavuze ati mugende mwandiki uwanyu. Mukumbuke kwamba wakati balikuwa wanaandika na mfalme alikuwa anasema waende waandikwe mijini yao. Yerusalemu arabura indaro. Yerusalemu kakosa hifadhi. Betlehemu arabura indaro. Betlehemu akakosa hifadhi. Mwibuke i Betlehemu inzu y'uburaro ya mbere yari ya sekuruza wa Yesu. Mkumbuke kwamba hoteli yenye ilikuwa ndani ya Betlehemu ilikuwa ya kizazi cha Yesu. Yari ya Boaz. Ilikuwa ya Boaz. Yari ya Boaz. Ilikuwa ya Boaz. Na bugingo n'ubugiye woyibona. Paka hivi ingaliki. Abura indaro mu nzu kwa sekuruza. Akakosa hifadhi ndani ya kizazi chake. Abura indaro iwabo. Akakosa hifadhi kwao. Imana yari yavuze ko araho nyene azovukira. Lakini Mungu alisema kwamba atazalikiwa hapo hapo. Imana ihabwe icubahiro. Mungu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yarabuze indaro. Alikosa hifadhi. Wibaza ugiye ahantu utazwi. Jiwaze unaenda fasi yenye haujulikani. Wana fasi penye unajulikana. Ukabura ukwakira. Lakini ukakosa wa kukupokea. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Ariko hari hageze. Lakini wakati ilikuwa ile kwijuru n'isi ryongera gukorana. Mbingu na dunia watumike pamoja. Haleluya. Haleluya. Hari hageze. Wakati ilikuwa imefika. Yuko haza urusinga canke connection muravyumva ko mwese murafise amatelefone. Ilikuwa wakati ili connection irudi. Haleluya. Haleluya. Hari hageze ko connection idacika. Palikuwa wakati connection yenye haikatiki. Itazongera gucika. Yenye haikatiki kamwe. Isubira kuba hagati y'ubwami bw'ijuru n'ubw'isi. Ikuwe ndani ya ufalme wa mbingu na dunia. Yaje guhuza Imana n'abantu. Alikuja kukutanisha watu na Mungu. Yaje gusubizaho ubucuti hagati y'Imana n'abantu. Alikuwa anakuja kurudisha wasiliano kati ya Mungu na watu. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Ijuru libonye abisi batamumenye mwakiriye. Mbingu iliona kwamba dunia haikumpokea. Niza gutangaza inkuru nziza. Ikakuja kutangaza habari njema. Ibura irishikiriza. Ikakosa wa kupatia habari hiyo. Kuko bari baraye mu birori vya Noel. Ili balikuwa kwa siku kuu ya Noel. Bamwe bari muri veye.
wamoja walikuwa ndani ya veye, abandi bari muri réveillon. wengine walikuwa ndani ya reveyo. Imana ishimwe. Mungu Bari asifiwe. barushe. Walikuwa wanachoka. Uko niko n'abandi vyagenze. Na wale watu ndio bilikuwa. Minwi Yesu avuka, saa 6 Yesu anazaliwa. bose bari basinziriye. Wote walikuwa wanalala. Igihugu cari gisinziriye. Nchi ilikuwa inasinzia. Uretse Kuliko Maria na Yosefu. Maria na Yosefu. Nibo bari maso. Hao ndio walikuwa Nibo macho. bakiriye ijuru. Hao ndio walipokea Nibo bakiriye mbingu. umwami w'abami. Hao ndio walipokea mfalme wa ubwiza wafalme. buje mwisi. Hao ndio walipokea utukufu na kuja duniani. Waruje kwakira abantu bose. Wakapokea nuru ile ilikuwa inaangazia kila mtu. Imana ishimwe ko hamari amasigarira. Mungu asifiwe kwamba anajiachia watu. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Mukurindira ko abanyabwenge b'inyenyeri bashika, abamarayika baba barakorana n'abungere. Mkungoja wakati hawa watu wa akili wafike, malaika akatumika pamoja na wafugaji. Kuko abungere bobo ntibasinzira bose. Wafugaji hawasinzii wote. Haba hari uri kwirondo. Kuna mwenye anachunga zamu. Hari uri kwaraveya. Kuna mwenye anafanya rondo. Kugira ngo ntihagire igikoko kiza giturumbuka ngo kibibe intama. Ili pasikuje mnyama anakuja anaiba. Umuco wa malaika uvuye mu ijuru maze gushika. Nuru ya wamalaika kutoka mbinguni ukifika, wao ndiye ari kwirondo araheza vyura abandi. Ule alikuwa kwa zamu akaamsha wengine. Bumviriza message itanzwe n'ijuru. Bakasikia message inapewa na Mungu. Bumviriza ubutumwa bwiza bw'amahoro buje uva mu ijuru. Wakasikiliza habari njema ya amani inatoka mbinguni. Na wenye naravuga ati reka tuje kuvyirabishiriza amaso. Nao wakasema acha twende kuona na macho yetu. Haleluya. 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 Bene data, wandugu, ikintu numva no kubwira, kitu nataka nikwambie, nabakubwije umutwe w'ijambo nujya nyene. Nilikwambia neno ni ile yaje mu vyiwe, alikuja mu byake, abiwe ntibamumenya ntibamwakira, watu wake hawakumpokea hawakumjua. Iki gicapo c'aba baherezi abafarisayo abanyabwenge b'ivyanditswe, iyi picha yabakuhani, hii picha wa kuhani wa farisayo na wenye hakili, yariyo cari co gicapo c'ishengero ry'ico gihe, ishengero ry'Imana ryari kwisi. Ilikuwa picha ya kanisa la Mungu ilikuwa duniani. Ryari risinziriye. Lilikuwa linalala. Lisinzira ni jambo. Lilikuwa linasinzia, likasinzia na neno. Lisinzira ni jambo. Likasinzia na neno. Haleluya. Haleluya. Uno musini tutembera na Biblia bene data. Leo tunatembea na mabiblia. Ku mitwe y'igitanda yacu ntihari Biblia. Vichwani vya vitanda vyetu kuna mabiblia. Haleluya. Haleluya. Ikivyo mbenda biretse Imana ihabwe icubahiro. Acha aya ni yaache, mugasifiwe. Rero igituma vyagenze uko vyagenze, aba bantu bari basinziriye, ishengero ryari risinziriye, abari bafise ibanga ry'Imana, ry'ijambo ry'Imana bari basinziriye. Vitu vilitendeka gisi vilitendeka juu watu walikuwa na siri ya Mungu, walikuwa wanasinzia. Kandi uko gusinzira kw'ishengero kwatuma n'abaganza igihugu nabo basinzira. Na kusinzia kwa kanisa kulikuwa kunatuma hata watawala inchi wanasinzia. Nico gituma Herodi yashidutse. Ndio maana Herodi ameshtuka. Nta muntu yari yaramubwiye ati vuba canke biri mu gushika ngo Yesu avuke, Mesi avuke. Hakuna mtu alikuwa alimwambia kwamba Yesu anakaribia kuzaliwa. Bari mu idini. Walikuwa ndani ya dini. Bari mu kamenyero. Walikuwa ndani ya mazoezi. Turaca mu sinagogi. Walikuwa wanaingia sinagogi. Wakasomea neno. Bakadusomera ivyagezwe. Wakasomea Torati. Akisha waende kunyumba. Isaha y'icenda. Saa 9. Turaja gutanga ibimazi vya Nikera. Tunaenda kupeana sadaka. Hama dusangire. Akisha tuchangie. Tugubwe neza. Tutustale. Imhemo y'idini. Roho ya dini. Imhemo y'idini. Pepo ya dini.
Muriko murantahura bene data? Mko mnanielewa? Impemu y'idini itujana mu kamenyero. Pepo ya dini inatuongoza kati ya kuzoea. Kumenyera ivy'Imana. Kuzoea vitu vya Mungu. Kumenyera gukora kw'Imana. Kuzoea kutumika kwa matendo ya Mungu. Ugasanga tugishobora guhagarara ko Imana igomba. Na unakuta hatuwezi tukasimama gisi Mungu anapenda. Tufise ijambo ritagira jambo. Na tunajikuta tuko na neno lenye halina neno. Na inatuma tunasinzia. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Imani tugirire neza. Mungu atutendee mema. Imani tugirire ubuntu. Mungu atutendee mema. Itukure muri iyo mpemu y'idini. Atutoe ndani ya pepo la dini. Hallelujah. Hallelujah. Ishengero riri mu idini. Kanisa yenye iko ndani ya dini. Uzosanga ata mpemu yera rimo. Unakuta hakuna Roho Mtakatifu ndani. Ishengero riri mu idini. Kanisa yenye iko ndani ya dini. Uzosanga ata bumwe ata rukundo bihari. Unakuta hakuna umoja, hakuna upendo. Ishengero rimwe idini. Kanisa lenye liko ndani ya dini. Uzosanga duhanze amaso ibintu kurusha Imana yabiduhaye. Unakuta tuko tunategemea vitu kuliko Mungu mwenye ametupatia vitu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ashizwe hejuru, mama ashizwe hejuru. Hallelujah. Ashikwe hejuru mu mitima yacu. Ainuliwe ndani ya mioyo yetu. Hallelujah. Hallelujah. Imani dukure mu iyo mbeho y'idini. Mungu atutoe ndani ishengero riri mu mbeho. Kanisa nye iko ndani ya dini, iko ndani ya baridi. Twihera impundu mu kirago ngo twagiye mu misa, twagiye gusenga. Tunajipa pole, tunasema kwamba tumeenda kuomba. Ariko twagiye kubwa kamenyero. Lakini tumeenda juu ya kuzoea. Nacho twaje twiteze. Hakuna kitu tunategemea. Amatwi yacu ntiyumva. Masikio yetu hasikii. Amaso yacu ntabona. Macho yetu haoni. Hari imbeho. Kuna baridi. Hallelujah. Hallelujah. Abakizwa bagakizwa. Benye wanaokoka bakandikwa mu bitabo. Banabandika ndani ya vitabu. Ababatizwa bakabatizwa. Wakubatiziwa bakabatiziwa. Bakandikwa mu bitabo. Bakabandika. Hallelujah. Ugasanga wa undi ngo yaje ngo aje gukizwa. Na unakuta ule alikuja kuokoka. Arazi ko mwishengero babonye ko yakijijwe. Anajua kwamba kanisani bameona kwamba ameokoka. Ariko yanditswe mu gitabo c'ishengero. Lakini jina lake iko ndani ya kitabu cha shengero. Umutima wiwe ntihakijijwe vy'ukuri. Lakini moyo wake haukuokoka kabisa. Yabikoze nk'uko abandi babikora. Alivifanya gisi watu wengine wamefanya. Ndaje guhagarara imbere y'ishengero. Anakuja kusimama mbele ya kanisa. Barabona ko nakijijwe. Wanaona kwamba nimeokoka. Lakini ndani yake umutima wiwe moyoni mwake izina ryiwe jina lake ntiryanditswe mu gitabo c'ubugingo. Haijaandikwa kati ndani y'ishengero. Haijaandikwa ndani ya kitabu cha uzima, lakini iko ndani ya registre ya kanisa. Oh, rasa ya mote kesosha. Utubabarire Mana. Utusamee Mungu. Mu gihe ca none utubabarire Mana. Wakati huyu tusamee Mungu. Uduhe gukizwa nyagukizwa. Utupatie kuokoka. Uduhe kugenda nk'uko ugomba. Utupatie kutembea gisi unavyotaka. Ugasanga unakuta abantu basigaye bashira umutima. Watu wanatia moyo kumashikanwa n'ibigira 10 kwa sadaka na cha 10. Uwatanze menshi arandikwa. Mwenye amepeana mengi banamwandika. Akaronga icicaro c'imbere. Na anapata kuikala mbele. Ubuntu bw'Imana butubeko. Neema ya Mungu ituwepo. Bene data. Wandugu. Turi mu gihugu cuzuye amashengero. Tuko ndani ya nchi yenye inajaa makanisa. Turi mu gihugu cuzuye abakristo. Tuko ndani ya nchi yenye inajaa Wakristo. Bevyukuri. Je, kweli vyukuri turabakristo. Tuko Wakristo. Vyukuri amashengero yose na ya Kristo. Je, kweli kanisa hizi zote ni za Kristo? Nababwiye yuko. Niliwaambia uko ishengero rimeze, gisi kanisa ilivyo, uko ishengero rihagaze, gisi kanisa inavyosimama, uko ishengero rihema, gisi kanisa inavyopumua, uko ishengero rivuga, gisi kanisa inavyosema, uko igihugu kivuga. Njo inchi inasema, uko igihugu gihema, njo inchi inapumua. Nimba ishengero rya none
kama kanisa la leo ririko rihemuka utariko, liko linapumua vibaya, igihugu kirahemuka utariko, na nchi inapumua vibaya. haleluya. Haleluya. Ngo nitwebwe nkingi ishigikiye ukuri, Ni sisi msimamo wa ukweli. nitutahagarara nk'uko Imana ibigomba, Kama hatusimami gisi Mungu anavyotaka, mu gihugu nta kuri kuzohaba. nchini hatutapata ukweli. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ishengero ririmo imbeho, Kanisa yenye inajaa baridi, ishengero ridakangutse, kanisa yenye hayamuke, nta kakariro ka mpwemu yera. hakuna moto wa Roho Mtakatifu. Mwibuke yuko aho hanze Mkumbuke kwamba nje iyo ibintu bimeze nabi, kama vitu vinakuwa vibaya, iyo ibintu bimeze nabi, kama vitu vinakuwa vibaya, abantu muhuye barakubaza watu mnakutana wanakuuliza, ngo mbe mwe musenga, je, mwe mnaomba Imana ivuga iki? Mungu anasema nini? Mbega uno munsi wo kubaza Imana ivuga iki wo mwishuriki? Je, leo bakikuuliza Mungu anasema nini, utajibu nini? Imana itubabarire. Mungu atusamehe. Haleluya. Haleluya. Ni gihe cyo gusenga, Ni wakati ya kuomba, ni gihe cyo gusaba ubuntu ni bw'Imana. wakati ya kuomba neema ya Mungu. Turi muri ya periode, turi muri ca gihe Tuko ndani ya wakati Yesu yazanye ubusabane y'ijuru n'isi, Yesu alirudisha wasiliano ya mbingu na utazongera dunia gucika ukundi. yenye haitakatika kamwe. Haleluya. Haleluya. Ntakivugira mu muntu umwe umwe, Asemei ndani ya mtu mmoja, avugira mu ishengero ryose. na anasemea ndani ya kanisa. Ishengero ni mwebwe mwese. Kanisa ni mwe wote. Amen. Amen. Imbeho iva hehe? Baridi inatokea wapi? Mukamenyero. Kuzoea. Ichimaniri. Mungu, kuzoea Mungu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Biragoye gutegura ijambo nk'iri, Ni vigumu kuandaa neno hili ku munsi wa Noel. wakati ya Noeli, siku ya Noeli. Mbega uno munsi Je, leo turindiriye Yesu avuka, tunategemea Yesu anazaliwa? ariko oyaye, La. turindiriye Yesu azogaruka, Tunategemea Yesu atarudi aje gutora ishengero, na anakuja kuchukua kanisa. azoza, Atakuja. nta kabuza. Hakuna kinachomkataza. Amakuru yiwe aravugwa hirya no hino. Habari yake inaongewa nafasi yote. Nagira niraheze ndakubwira mwene data, Nataka nimalize na kuambia ndugu, mu mutima wawe ugira amahoro, ndani ya moyo wako ukuwe na amani. vy'ukuri wakira umwami wawe. Hakika upokee mfalme wako. Igihe yavuka yarabuze umwakira, Wakati amezaliwa amekosa kumpokea, ariko no munsi nagira ndakubwire ngo umwakira. lakini leo nataka nikwambie Ku umpokee giti cawe, binafsi. ku giti cawe umwakira, Binafsi umpokee, kugira ni waja gusenga umwumve, ili wakati unaenda kuomba umusikie. ni wasoma ijambo umwumve, Ukisoma neno umusikie, ni wamwambaza na wakumve. na ukimuita naye akusikie. Haleluya. Haleluya. Tumubone, Tumuone, tumwumve tumusikie aho uri hose. popote unakuwa. Nta kintu kibabaje nk'iyo uri kurasenga ukumva ko uri muri vide. Hakuna kitu kinahuzunisha wakati unaomba na unasikia uko ndani ya vide. Ukumva yuko uri kugwa uboma ibihome. Na wakati unaomba unasikia kwamba uko unapiga vibambazi. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Tumuhe icubahiro umwami wacu, Tumupe heshima mfalme wetu. tumuhe ikibanza kimubereye mu mitima yacu, Tumpatie fasi yenye anastahili ndani ya mioyo yetu. bitume inyenyeri yiwe yaka muri twebwe, Itume nyota yake inawaka ndani yetu. bitume imbeho y'idini ituvamwo, Iwe na baridi ya dini itutoke ndani. manishimwe. Bwana asifiwe. Ndiko ndategurira ijambo nagize amarira menshi, Wakati nilikuwa naandaa neno hili nililia sana, kuko narabona ko ibi bihe barimwo natwe dushobora kuba tubirimo.
Juu nilikuwa naona nyakati zenye walikuwa ndani na sisi tunaweza tunazikuwa emo. Narabona yuko umwami ashobora kuza turi mu itiro ryinshi. Niliona kwamba mfalme anaweza kakuja tuko ndani ya usingizi. Ntitumwumve, hatumusikii. ntidushobore gutangaza amakuru yuko yaje. Tusiwezi kutangaza habari kama amekuja. Nico gituma dusigiye ijambo. Ndio maana ametuachia neno kugira ikindi gihe, ili wakati ingine azogaruka asanga turi maso, arudi atukute tuko macho. Tube nka Yosefu na Maria. Tuwe kama Yosefu na Maria. Ngo nibo bari bonyene bari maso. Abo njo balikuwa macho. Abandi bose bari baryamye. Wengine wote walikuwa wanasinzia. Bari basinziriye. Walikuwa wanasinzia. Uno munsi leo ico ndakwifurije, chenye nahitaji kwako, Noeli nakuzaniye, Noeli yenye nimekuletea, ube mu gihe cyo kwitega umwami wawe, uwe wakati ya kutegemea mfalme wako. Haleluya, haleluya. Ashigwe hejuru mu bugingo bwawe, ainuliwe ndani ya maisha yako. Haleluya.